cyiza nanone rero nkwifuriza ibihe byiza ngo ikaze kuri tubi channel Talk Sport ubuzima rero katukubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru rero tugiye kukugezaho rero kabisa kavashyize hanze abasifuzi bana bazasifura umukino w'u Rwanda na Mozambique ndetse na UEFA Champions League Manchester United aranyagiye ikipe ndetse n'izindi rezilita zose kabisa n'andi makuru menshi katangire rero n'inkuru yacu Jacques Tuyisenge yambitse impeta umukunzi we Erawan kabisa urareba n'amafoto kabisa Jacques Tuyisenge umukinnyi wa PFC akaba yambitse impeta umukunzi we Jordan Jacques Tuyisenge uka kuvunikira muri kimwe cya kane cya 2020 maze kwambika impeta umukunzi we Jordan wamaze igihe bakundana Jordan yemera kubera umugore wa Jacques Tuyisenge yerutse kuvuga ko mu gihe bizajya mu buryo azakora gukora umukunzi rero mu gihe kuko bazongera gufungurwa Jacques Tuyisenge imyaka 29 amaze gukina amakipe akomeye hano mu Rwanda muri Afurika arimo Atense Kiyovu Sport na Police FC rero akaba ari amafoto rero mwambika impeta ndetse ngo akaba ari n'umugore wa Jacques Tuyisenge kabisa kafu rero ashyize hanze urutonde rw'abasifuzi bazasifura umukino w'u Rwanda na Mozambique rero ugiye kuhamenya ese nabahe rero kabisa impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yamaze gushyira hanze abasifuzi bazayobora umukino w'u Rwanda na Mozambique muri Werurwe 2020 urimo umunyarwanda mu rwego rwo gushaka itike izajya mu gikombe cya Afurika u Rwanda na Mozambique bazakina umukino wa gatanu itsinda barimo rya F bari kumwe na Cape Verde ndetse na Cameroon umukino uzakinwa tariki ya 24 Werurwe 2021 i Kigali ku isaha ya saa 9 kuri stade nkuru y'umujyi wa Kigali i Nyamirambo abasifuzi rero ni umukino uzasifurwa n'abasifuzi bane bakomoka muri Senegal harimo Issa uzaba ari umusifuzi wa hagati Jibril Kamara azaba ari umusifuzi ku ruhande wa mbere Haji Malik Samba azaba ari umusifuzi wo ku ruhande wa kabiri gihe umusifuzi wa kane azaba ari Adraf Diouf komiseri rero komiseri w'umukino ni umunyatopia Salomo Djebrohisia kabisa Abebe ni mu gihe umunyarwanda na musore azaba ari we ushinzwe kugenzura abakinnyi n'abatoza bose ko bafite ibyangombwa by'uko nta cyorezo cya coronavirus COVID-19 UEFA Europa League rero Manchester United imaze kunyagira Real Sociedad yo mu Butaliyani ibitego 4-0 Real Sociedad no muri Espagne ku bakinnyi mu Butaliyani mu minota mike rero ishize harangiye umukino wa 16 umukino wa UEFA Europa League umukino wahuzaga Real Madrid yo muri Espagne na Manchester United mu Bwongereza ukaba abereye mu Butaliyani ku mpamvu zitandukanye na coronavirus abereye ku kibuga cya Juventus kabisa usifurwa na Sandro Skera kabisa n'umusifuzi i Manchester United yagiye muri uyu mukino rero yasoza ibitego bine byatsinzwe na Bruno Fernandes, Marcus Rashford ndetse na Daniel James. Wolfsburg rero ikaba yanyagiriye muri Hongria rero mu gihe itageze no ku isaha imwe gusa hashize harangiye umukino wahuzaga Wolfsburg na Tottenham mu mukino wa 16 kibanza cya Europa League umukino warangiye Tottenham Hotspur itsinze ibitego 4-1 abakinnyi barimo Son Lucas bahacana umutwe kabisa ku munota 12 Tottenham Hotspur zifungura amazamu ku mupira Gareth Bale yahaye Hang Min-son bityo Tottenham Hotspur yinjira mu mukino neza mbere y'uko igice cya mbere cy'umukino kirangira kabisa ko amakipe rero yarangiye muri Europa League round ya 32 kabisa Dinamo Kiev na Club Brugge 1-1 FC Krasnodar na Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb batsinze 3 FC Krvz kabisa 2-2 na AC Milan Olympiacos itsinda 4-2 PSV Eindhoven Real Sociedad itsindwa na Manchester United ibitego 4-0 Roma yatsinze 2-0 Braga Slavia Prague inganya na Leicester 0-0 Wolfsburg itsindwa kimwe na Tottenham itsinda 4-1 Wolfsburg Young Boys kabisa itsinda 4 Bayer Leverkusen Benfica inganya 1-1 na Arsenal
Canada yatsinze 2-0 Napoli, Lille Ajax itsinda 2-1 Lille, Makapiti yavuye 0 kuri 2 bya Shakhtar Donetsk, Molde 3-3 kuri Hoffenheim, Real Antwerp 3-4 bya Rangers, Strasbourg na Villarreal itsinda ibitego 2 kabisa 0. Na Royal Antwerp yatsinzwe 3-4 na Rangers. Premier League nayo Wolverhampton Wanderers na Leeds United yaza kubikomeza kabisa rero ku isaha nimugoroba. Liga Santander Real na Getafe saa 4 mu Budage, Armenia Brentford na Wolfsburg saa 3 n'igice. Mu Butaliyani saa 8 n'igice Fiorentina na Spezia, Cagliari na Torino saa 3:50. Ligue E yo mu Bufaransa Brest na Lyon saa 4. Ndabakunda cyane abakunze gukurikira YouTube channel Toka Sport Ubuzima, mukomeze mukore share subscribe, ndabakunda cyane mwese mumaze gukora subscribe, muri agaciro cyane cyane, mukomereza aho rero naho mu kanya ibi bintu bishyushye byo cyane birari, mugire umunsi mwiza ni Toka Sport Ubuzima.